Maybe I will put myself off also. Madre. Qué impresión me dio. No paro de dar vueltas a la cabeza. Llevo días y días pensando en ello. No podía creerlo. No lo dije ni a la mujer. Sergi era Gijón, pero ¿qué Gijón? No podía ser, no podía ser verdad. Si era verdad, y tenía que serlo porque vi la cinta 1000 veces, desde luego que había que hacer algo. No podía ser que acabase así. Не мога да повярвам колко голям интерес имаше след последното видео за бъдещето. И също така не мога да повярвам, че за 3 дни успях да стигна 5 милиона гледания. Като тогава си зададох въпроса как ние всички дружно някакси да се съберем и да тръгнем в по-добра посока. И като искам да отбележа, че аз не съм първият човек, който е получил такава стара касета с запис на бъдещето. Бъдещето, към което определено сме тръгнали, но не искаме да стигаме. Бъдещето, което искаме да променим. ¿Qué lo voy a creer? Si ya imposible. Si ya como una película de esas de Mel Gibson, como de ciencia ficción. Evo, pogledajte ovu ljepoticu. Mislim, ko bi rekao da je to nekada bila stara, zaboravljena, napuštena zgrada. Jedino što nedostaje ovoj novoj, modernijoj verziji je što nema baš ni malo industrije u sebi. Sad je to mjesto za okupljanje turista, a ja mislim da bi to trebalo biti mjesto za kulturu, umjetnost. Ja bi joj dala onaj poseban vibe. Imam genijalnu ideju. Kad bi mi smislili nekakvu knjigu, roman, scenarij, seriju, da, to je savršena ideja. Kad bi mi napravili nekakav serijal o industrijama u gradovima koje su nekoć bile veličanstvene, pa onda one možda nikada ne bi pale u zaborav. Da, ako bi ih pretvorili u mjesta za kulturu i umjetnost, one nikada ne bi prestale postojati.